Hello guys, this is Donora Maxo and welcome back to from YouTube channel. So, ke pagi tino chungsi nelipna video sta tini bo video sa kan onopnu kunai breki chungsa sa watching smartphone by PF by UN number activate kyanai online yo. Mamani topic so tise tini ono bo video sa kunai. Inke chungsi yo PF by UN number activate kyanai hasinke chung office of thangi kheri malao ba PF office ho thangi chung chini logoyo jenangmo document so riese activate kheri malao. But tini bo video snapping mon yo go hasinke naro kungapu thangi nangya bayo noni jan smartphone be no toge noni PF ni noni PF by UN number now activate khelamene online dia only noni smartphone nai inka por only break khelnai abo joto sur ono channel ba pandao now videos na rai samon ka to yan jara nai tonde capture channel so subscribe ke kongi tas ke subscribe keri di inke phadi tao cho nai negrana break ye abo process hole khelnai UAN number be break activate khelnai jo sa sabo chini smartphone be to ono mobile screen no tunai phunai natma process khelina UAN number ba PF account activate khana ni bok pandao chungtao poila ochini Chrome browser ma thanai kebo naidin ro Chrome browser nai nokna taw boro click yang bono khusanai inke boro soidi boro UAN in soidi basu soye search khedi ke boro ang click e search kerinai inke search ke peke naidi borok bangma budike site phainai inke raw basa kathawni UAN unified portal mem.epfindia.gov.in boma site don raw mathangnai inke taw boro click he ang bo site o thangnai ke boro click keri ha inke taw chong next page o thangnai inke naidi budike phayo inke taw ke chong puilot mama khenai bono desktop site ke malanai chung bonus kan desktop site kerana desktop site kene ni bo pandawo jasa ka bo play ma kan na nyok na bo 3 dot no mobile to mayo no smartphone ke boro click keri di bo 3 dot wa inke jan tola phai kai di bo desktop site ma boro click he select kedi desktop site select um pai ke nai di bo deke page phai nai inke tawo ke chung mama ke nai chini UAN number activate kan ni bo pandawo puila wo chung jan tola ma phai kai nai tola phai kai di ang zoom ke nai nai di bo tola khau bai ke habo activate UAN hinto ke chung boro click ma ke nai ke phadi to chung boro click kerina ke boro click keri ha ke chung boro click kepe ke nai di boro wa modi ko option phai nai mono sa zoom ke nai boro nai di chung UAN activate khana ni ba pandawo boro naidi ke tham ke bri option tongo nungni ni UN number by nini PF account activate khemayo ungya ke boni ni member ID nini member ID by phone khemayo ungya ke bo nini Aadhaar number by nung khemayo ke nini PAN number by phone nung khemayo umke tawo boro chinthio already UAN number tongo ke abon ba panda UN number by activate khenai umke tawo boro UN number soinai ke bo naidi poila bo sakawa bo UN mo boro chung UN number sto marnai ke borang UN number sto rinai ke to boro UN number soinai no ni jan UN number sto ridi bo UN number ba PF number ke no ni salary slip o mainai no ni jan salary slip o naidi uya ke bon raw sibong ke bo no ni naye je no ni UN number bracket tong abo sto ridi kita wang boros topai reha ke topai ke chung mama ke nai jan to lawa bo member ID Aadhaar number PAN number le ta le chung rini nangya borole ke select office bo pa nangya ke chung taw nang mo ke puila UN number topai ha UN number topai ke chung jan to lawa ID ni mung legal mung no ni mung boje document sobre ke tong abo mung boro soi mari nai ke tawang boro click he mung soi ri nai ke bo name mo click he di boro click ha ke boro je no ni document so mung to mo dike Aadhaar card deom PAN card deom pawo document so jebre ke mung to same to same boro abdi ke soi di ke tawang boro bo UN number bagrani mung story nai PF bagrani mung taw boro bini mung story nai ang je document sobre ke mungtong abode ken raw soidi soye activate keni nanai arake nang puo khokse be motong kabon ba pando tawang same to same je document obre ke tong abde ke stowa ngas taw pai ke nai debo jan talawa date of birth bo date of birth no ni borsi ma soinai borsi fo same to same je document sobre ke tong soiridi
kita wang boro suinai ke tal boro select kedi okay boro ang tawa tal select kenai August bonai de August select ke ha okay August select ke pe ke boron rao borsi select kedi bot 2009 be ko tom boro click kedi ke boron rao ni borsi suidi misa borsi rao achai bokte borsi achai ke borang select kenai 1998 bono select ke ha ke 1998 select ke pe ke jang calendar tolaw nai de borowa rao achai mo sal boro select kela ding ke 17 select ke ha ke nai de 17/08 1998 ko ha date of birth ke nai de body ke yan rao mung date of birth kaham ke inke non UN number kaham ke nai chomye stau de inke bo tau ha confirm ke rudi UN number kaham ke check ke taw ang bono taw ha nice number nai 10161464 7052 inke boro ai ni pa ha okay tongo inke taw ang tre next ho thanai next ho jang tolaw ke nai de boro mobile number mas taw nai ke boro mobile number story di non janjane ke boro tawa mobile number story nai PF pagrani mobile number for non other ka be link to mobile number no story di abong ke nombo pando ka hamong nai non ni bank account be ke other ka be link to mo number abono we have story nai nai ke tawa boro mobile number story nai tawa boro pagrani mobile number story nai ke tawa boro be mobile number story ha stau pai ke chong jan tolaw bo email id nro email for rim ke rimayo rim choke email for update ke tawa khemayo apang email ro taw ria ko mobile number nam ha riye activate kenai inka bo paha details sipe ke nai de sakata UN number aboni mong date of birth mobile number inke bo tolaw captcha code nro nai na bo captcha code no bo sapon ro jebre ke no same to same boro fill ma kene 7NWBY body ke tongo mono same to same boro fill ke reading ke tawang bono fill ke nai 7N thai tor ke tor step stay abono ro nai chomye kahma ke suidi bo captcha code ro sning me yang ke bo nai je janglai byabostya ke jang ke tongo boro click ke na ro captcha slai lamayo inke boro clearly bono slai sning tongo abono panda slai ya inke je taw break ke tong bono suinai inke bo W capital letter W saya ke B stay Y torma factor Y inke bodi ke captcha swipe ha inke bodi ke swipe ken raw ha kam ke nai rude kam ke check ke rude no details fill ke mo mistake ro de tong ma abo kam ke nai rude nai rupa pa o ken ke jang nai de get authorization pin hin tong boro wan raw click ke rude bono no sa zoom ke nai bonai de bo get authorization pin hin tong boro chong click ke ma nai ke tawang boro click ke ri nai ke click ke ri ha click hepai ke tawo ke ha OTP thanai je no mobile number rimo abo mobile number ro inge tawa bo OTP na chong boro story nai bo nai debo zoom ke nai enter OTP hintongo inge boro click ke nai OTP tawa khosis ko nai din jansa ko ke ha I agree tong bonus count chong tick mark ke nai boro tick mark ke di ke tick mark hepe ha tick mark hepe ke jang tawo OTP fill mark ne je non mobile number ro OTP thamo inge boro OTP story nai inke tawa bo validate OTP and activate UN mo click keri nai bo nai de boro click keri nai boro click keri ha kanai de boro already activate no ha now nai nok na bo nai de your UN is tausa zoom ke nai bo nai de your UN is activated the password is sent to your registered mobile number bo dekhiya round thiyo successful kenaro UN activate kelamene non UN number no non smartphone by inke non ni UN number ni password kebo temporary password non ni mobile number rimo aro message by ke huyo nai abo password use ke naro UN portal ba non ni member passbook o naro thangye login ke mayo inke bodi bo update password bonang update ke rinai update mo click ke ha inke bo ke ha UN break activate ke nai इनके बो देखिए UN नारो एक्टिवेट खेपे नो मोबाइल के मेसेज थाने मेसेज थम पे आरो पासवर्ड रोक मारो माइ सोनै अब फोन ना स्क्रीन ऑफ नो रिनाय ब्रेके मेसेज थां के पासवर्ड ले ब्रेके थां अब नाइदिन नारो स्क्रीन नो नाइनोकना पासवर्ड अब देखे माइनाय इनके नो नि UN नंबर मा अब देखे पा फैनाय इनके ताके चों पासवर्ड रो माइ पेखे ताके चिनि UN पोर्टल चों थांगे लॉगिन केनाय ब्रेके लॉगिन केनाय तो वन लॉगिन खेपनाय के बनो बैक खेफाइदि तावा एक्टिवेट पे हा नाइदि बैक इनके बदि नाय
kita wang bonauci UN portal thans namnai thans nampai ke bono puila desktop site khelanai desktop site select kega kita boro UN number store nai 10 bini je UN number be ketong UN number stop ke no need password abo je no ni mobile hiamo abo password namnaro boro suidi je password no ni mobile message tomo abo password boro suye login kedi kita wang abo password message mai somo abo no suinai kita wa password stop ha password stop ke bon id captcha code jang bono boro captcha code send to same story de ta bono story nai 2 t b q capital q ko bodiga stop ha UN number password stop ke jang nai de ke ha sign in hin tongo bo o sign in mo click keri din ko boro click keri ha sign in mo click ke ke nai de boro tawo jong login khemai ha ke bo password na tawang save khiya ko mano never de no save kemche ke save mo click kedi nga abung ken ro jo ani password set oni na ya save ke laru ke automatic phainai ko bono taw save khiya cross keri nai okay bode ke page phainai bono bo letter mo click keri di letter mo click ha ke nai di boro paha member profile no nai nok na boro nai de bini boro no nai nok na bo bini ha mung ha date of birth ha ke gender ke bodi ke pa ha nok nai ke boro nai di bini mak maria ko bank account krui ko pen krui ko aadhar card krui ko ke bono ya gon ro KYC update ke ye mala nai KYC lebre ke update ke nai KYC ke no ni bank account pen card ake aadhar number tuina ya no office no na PPF office thangye no KYC update ke mayo ke no smartphone by phone no tongi pho KYC ke mayo KYC PF ni KYC breke full KYC complete ke nai abono to yang discount videos namnai now abo videos discount mai sonai so guys tinini videos le basono nrobo videos so samuchu maro ma hasin ke no videos na like ni tapodi ke tre channel sombo subscribe ken tapodi bodi samuchu videos tre discount fo no so khime ni ba pandawo ke no bai ma life ni tre discount videos wa tinile basona chong kata grana no jotono khakchanga